ngiyabingelela South Africa yonke, ngibingelela wonke umuntu obuka le video njengamanje. Lo khulumayo uSandile kaDlomo, owendodana kaDlomo lo otrenda njengamanje ngodaba lokwamzala wami uMjabulisi, okuyena obuya bomalume wakhe nje ekade sibambisene nabo emculweni yonke leminyaka, kusuka kophimbele emnandi kuze kube lo nyaka. Ngizoxoxisa lolu daba, ngize ngalana ngale ndaba ngoba ngiyibona singela nakumina ukuthi ngizoxoxisa kahle iqiniso lento le alikho and angazi abantu bawubona one day ukuthi iqiniso lenkulumo kaMjabulisi ayikhiphile alikho nelincane. Mina-ke ngizojula nje ngqo ukuthi into ko-50% sekukhuluma ngayo iqhamuka kanjani. UMjabulisi mina ngufakazi cause izinto bezenzeka phambi kwami, yabo, cause uMjabulisi behlala ekhaya yonke into, befika ekhaya yonke into nje, umuntu nje wasekhaya egcikala mhlawumbe somzala ngokuthi mhlambe uhlala umhlale chazi qeshe shiv nendawo eyodwa ehamba still. So into eyenzakala uMjabulisi unephutha kodwa mayekhipha istatement ethi yena ubaba udla imali yakhe. Mina ngufakazi ukuthi uMjabulisi yonke imali, nabo ufakazi uveza bonke ufakazi la ama-screenshot ukuthi imali yonke yama-download yayini yemicimbi, ngisho kwathiwa emicimbi khona umcimbi okukhumbulayo nje welo wakhe imali yakhe khona kuyena straight kwi-account yakhe, cause ubaba wabuza ukuthi hawu Mjabulisi unika imali awungitshela ungazisa, bangisho ukuthi ukhipha imali befanise mina but befuna ungazisa ngaloko mina ngihamba ngibahle bemicimbi ngoba batshela indaba ukuthi hawu ngikhokhile ngangati bebekhokhile. So la ngiphethe ama-proof onke ukuthi uMjabulisi imali ubekhokhelwa yonke imali yakhe, bekleni imali yama-download anikwe imali yakhe. Nanka ama-screenshot esho yena ecela imali yonke into, ethatha yonke imali yama-download. Lezo mali mina mangasho ukuthi zifikele ko-100,000 eyithatha kancane kuba bemkhulu ukuthi hayi bobeka imali ukwazi ukuthenga imoto, kodwa engayizwa umshithi hayi sobona malume sizobuye sipheshe into eyenzakalile-ke. So then-ke uMjabulisi abuye ubaba mningi ngempela imali futhi ayiclaim leyo mali ayoyinika abazali bakhe ngqo, yabo, cause wenzela ukuthi ngoba manje ingane yabona ukuthi imali ngale ehlala khona idla namantombazane kanjani la ukuthi imali abanika abazali bahlezi bekhala ngayo imali ukuthi uMjabulisi ayibuka asinike imali kwenzakalani, imali iyenzakalani mama Mjabulisi, yabo. So into-ke manje esiyenzeka, okay, aclaim leyo mali le, okay, kuthule futhi eclaim imali phela mawuclaim la unethe isikhathi. So sekubuya la into ukuthi usekhokhile umcineke imali, umcineke ukhokha leyo mali leyo isamba leyo, sebeyabuya sebethi bazofuna lesamba le mali le ubaba akahlangene nayo yena, imali ayihlangene nayo ama-download. Mase yabuza ubaba ukuthi hawu imali ngithathe ngihlangene nayo ngangayithola ngisho isente kuleyo mali ama-download ngoba leyo mali ama-download benidla nonke nginika yonke into, benisho ukuthi iclaim imali manje ama-download usufuna ukwenza into ethile khona sifuna ukugcina kanje. Sekuvela lokho bathi ngoba nitheni ningishiyile umphakathi kakhulu baba bathe bona sebeyimele bamshiyile yini nisanefisa ayifuna ecompany cause nina nithe inkampani senishiyile. Ubaba ezethi yena ngoba ngakhumbula inkulumo yabo bafika bahlasela mina umfowabo ngaze ngamvuyela icala nje le umfowabo uzamvuyela icala umseshi sande seqala sazohanja lelo, bayafika la bezofuna yona leyo 30,000 imali ngoba ngikhiba nje igama ukuthi imali eyikhishiwe ila kuhambela ubona 30,000 lapho. So sekuhamba kwesikhathi sebefikile-ke sekuliwa indaba lento ukuthi yena le mali bafuna le mali, wasethi baba yena imali yami ibuya nini kade ngisiza ngayo yonke le mina bangazithatha ngisho isente emalini lakho lokwaqala ukucula. Yes, abazali bakhe bona bevutha bhena osisi bakhe bethi yena akalethe imali engane kwa bla 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 ahlangane nemali yomcimbi ufuna yena athathe imali ama-download. Okay, nje asethe ubaba lokho. So manje okay athi baba into engeke mina ngenze into leyo, into engizoyenza ngithatha 15% wami no thatha mina 50%, thatha 50% nathatha 50% futhi kuzohlanganisa kule mali le ekhokha umcineke. Ubaba noma ethatha imali emcela ukuthatha imali yakhe aseyisebenza yonke le ndawo, kodwa mayesho ukuthi yena inhloso yakhe ukuthi yena azama ukuthi uMjabulisi agcinekile estudio aqedele umsebenzi, akhokhele bonke abantu onjiniyela bonke laba abashaya insimbi, yabo, angabe sakubuyisela ukuthi yena inkampani mhlambe ukuthi ifuna ikhokhele ngoba uyazi vele umshana wakhe ubemsiza yena sesinyela kanje lehlahla namhlanje hambe ekhuluma ukuthi ubaba umdlela imali. Mina ngayo ubaba ngiyamdefend, yabo, ngikhuluma into ngoba ngiyinjalo nginama-proof yonke into bababona ngemuva uzowaveza kuma-screenshot ama-proof, nginabo bonke ubufakazi, imali transfer uMjabulisi eyicela yonke into. Kodwa-ke ngisho ukuthi
kulungile mfana ke Mjabisi, kulungile kwenza okwenza abakhula abakholwe bahambisana nawe. Engakusho nje mfana kwethu ukuthi ifisele okuhle kodwa uqhubekele phambili ikhola liphakama. Ubusho uthe uqala phansi ngikho inkinga, uqale phansi uqhubeka kakhulu, ngangivele ngikholela kuwena ngithi uyophumelela phambili. Kulungile Nkosi, qhubeka kodwa into yenzile ibuhlungu mina njengendoda yakhe yokuqala ubaba ngazi nami uthembele kumina. Kubuhlungu kumina ngoba nangicathi nangabuhlungu kwakuwena ungathuki ubaba wakho kwenzela.